Bwana wasa umuriro watse w'injiri abantu barakomeza babohoke. Haleluya! Dumalasika izi njiri ni zitatu gusa. Haleluya! Hasigaye zibiri kugira ngo ubutumwa bw'ubwa bukomeze buvugwe. Bwana asifiwe sana. Bwana atukuzwe sana. Haleluya! Bamwe bazamabare bari kumwe n'ababohowe n'amaraso. Uzobayo bari ku misozi we, bari ku misozi n'umukiza bakiza imibabaro yose. Uzobayo nzobayo. Haleluya! Twasomye ngo Filimoni yari umukristo w'itorero ry'Ikolosayi. Filimoni yari umukristo umwe, yarizeye Teo. Mwamaze kwizera Filimoni ngo abantu biwabo maranirida ngo bakeze bava mu mihana yabo ngo bakaje gusarama kwa Filimoni. Pawulo amwandikira ngo Filimoni we muza kumukana uko nsenze ndagusengera ku manywa n'imugoroba. Haleluya! Ngo imitima yabera Filimoni we, imitima yabera ngo bari mukuzi wawe ngo yashiga ruhuka. Imitima yabera Filimoni we, uri mukuru uri imitima yabera, uri mukuru uri imitima yabera. Hari abantu hano bagezwe kurusha imitima yabera, bafite misiyo kurusha imitima yabera. Abandi bararuhura ariko bafite misiyo kuyirusha imitima yabera. Kubera amajambo yawe, inzigo yawe, ufite imitima uhuye n'uyu muvugo uhuye n'uri ayo majambo tuya. Filimoni ngo yari afite misiyo. Pastor Eric ngo yukuruhura imitima yabera. Filimoni wakeza hura imitima yabera, yakeza ruhura imitima yabera, imitima ikaruhuka. Paulo bakamubwira ngo Paulo we Filimoni yatuhino. No. Ariko man nzotarabana ba Filimoni kabisa. Man shima kabisa. Ngo umugore wiwe arupa yari afite umugore wiwe, hari undi mukobwa bavuze. Man himbazwe, Imana himbazwe. Agataho Filimoni yigeze gutunga umukozi witwa Onesimo. Nta makuru ntituzi ibyo yibye, nimba yibye amasafuriya yo guteka imboga, nimba yibye amasahani simbizi. Ariko ngo sinzi utuntu yakuye kwa Filimoni agenda tushanye iyo ngiyo. Ngo bagize gutya barakubitana na Paulo. Paulo amwagusha we singuza ariko weguranse. Je ndo kwa Filimoni aho wagiye gute? Oya yenje nakoze icyaha naribye. Ngamaze ngo Paulo amubwira ubutumwa bwiza. Haleluya! Ngo yandikira Filimoni ngo Filimoni we ngo kera Onesimo ngo nta mumaro yatugirira twembi. Ariko noneho ngo turi kimwe. Yarakijijwe Filimoni umwakira nguko wonyakira. Mwabadamu muvugega umukozi wagutwaye 20,000 akavyiba akagaruka ngo narakijijwe wo mwakira nyabuna. Ngakwe ni muvuge yagutwaye 20,000 yaragiye mu Kayanza ahura na ba Jean Pierre arakizwa aragaruka mabuja we 20,000 narayitwaye mbabarira nyabo uwo musubiza mu kazi. Ngo Filimoni yaraje, Onesimo yaraje, barabandanya umurimo kuko Filimoni ngo yaratindanye n'Imana. Filimoni yari yaratindanye n'Imana. Haleluya! Bareke mabwire bavukanye baste uko dufite intego imwe gusa yo kurindira Yesu mwana w'Imana. Umva intego dufite nugutegereza urya munsi mwiza, ariko nitwiyeze tugiye kwambuka hakuryikana. Vuza impundu urangurure irabantu ivy'uwo munsi zamamaze no mu Burundi bikwire kw'isi hose. Vuga neza utabitinya ko ku munsi wegereje aba Yesu tugiye kwa. Haleluya! Ariko mana ndanezerewe
katanga isadaka y'umunezero niko nukuza tunezerwa tugatanga ifaranga nukuri uzi mbondurangurure abantu zamamaze no mu Burundi bikwire ku isi hose vuga neza utabitinya umunsi wegereje aba Yesu tugira haleluya oh no fridere così manda in gloria zarako haleluya sifa kwa Yesu Masiya w'imidiwe milele uhimidiwe milele uhimidiwe milele imitima yabera Simon wekezarura imitima yabera haleluya haleluya Pawulo ngumusu yabwiye Abafilipi arababwira ngo njewe cyo nkora kimwe niki niba gibwira inyuma niba gibwira yapfuye ngo ndevye imbere gusa ndarindira umwami waje intego yacu dufite hano niyo kuzabona Yesu yewe ube unushaka ube uzurara mu ndege hejuru titurashika hari abantu bazabwira hano ugahura n'umuntu yambaye ihuzu itari ihuzu yarayisataguye yarayimaze asigaye yambaye ubusa uwundi muntu akavuga ngo araberewe akazamagenda kuki okuga ni ihuzu yaheze turashika kabisa pasta sengiwe turashika tukaze mwendo ndakene ngwina hano wa muze hano mwembi wewe nawe muze hano harakantu cyo kubereka gatoya aka example kamfashe muri iyi misi muze hano noneho kubera wewe uri muto weje inyuma weje imbere burabyibushe wawo mwana kwesaki hari ibintu bibiri biri muri twe Paulo yabwiye Abakorinto yarababwiye ngo semeni amen hari umuntu uyu w'inyuma hakaba n'umuntu utazuboneka hariya uyu w'inyuma agira ibyo akunda uyu akunda kujanisha akunda amafiriti akunda ibiki arakunda ibintu nyine byine aho uyu wawa ndakubashira nakarorero gusa kugira ngo abizera bumve nakarorero tuvuge ko uyu muntu ari umuntu w'inyuma ko murumva uyu nawe n'uw'imbere ko murumva neza uyu ni igitangaza uyu iyo adasenga uyu akazamuka ibyo gusenga bikanga uyu azagomba kubyibuhuye akamanuka umanuke buke Pete witonde uyu ntagisoma Bibiliya ntagisenga asigaye aryama adasenze uyu aguma manuka Pete uyu amafungo yaraheze nta kintu na kimwe ntumubaze bashika mu materaniro ahubwo akarakara batangaje amatangazo babyina akarakara manuka uyu ni umuntu uyu iwe gusa abakubwira ngo tuje muri siporo nitwavayo tuje kureba kabumbu uyu w'inyuma aza imishahara y'abakinyi bose mu Bwongereza uyu w'inyuma imishahara y'abakinyi bose na equipe zizokina mu kwezi kwa mbere arazizuye uyu amakipe yose arayazi aho baraye bahaye rouge abahawe bijya bindi sinda bimenya uyu arabizi kuko nivyo bimuhangayikishije kumenya ntumubaze no gusoma Bibiliya n'amajambo y'Imana ntumubaze Zaburi ntumubaze Matayo ntumubaze aguma manuka mwabonye yewe baza bashika mu materaniro akamarakara akaguma manuka naho kumbe hano hari uwundi muntu umuganjije uyu w'imbere yarahwereye ariko Paulo aravuga ngo uyu karasaza kandi karabora hazosigara uriya kandi uriya ni uzombona ugaburire ukoresha amasiporo ugire gute umenye uriya kuzosigara ku mpanda uzambona nturi mwabonye uyu wamubika hasi uyu neza aramanutse yise yaheze baza amateraniro batanga haleluya ngo barakabya uwo nta kindi kikugoye ni umuntu w'inyuma wazamutse batangaza amatangazo bakugoye Pastor yavuze ngo bagura amakositimu ukarakara nta kindi kikugoye ni umuntu w'inyuma wazamutse yagize imbaraga yaramumishije yarahejeje kandi abantu benshi bahagaze hano simbeshi Imana imbabarire ariko igihe uyu agerageje kwinanata akabwira Imana ngo babarira wa mana we
amaraso ya Yesu yoge abanduye imitima ntimukeregwe kere ariko munya mwisuke mumara uyu arihanye uyu muntu abaye nk'uzamuka uyu manuka uyu arazamutse wogejwe na Yesu na araho imyambaro megi uyu ni uzabona Yesu uyu ni ukunda ibintu by'Imana uyu ni uza kusoma Bibiliya uyu ni uzumva amajambo y'abera uyu ni uzuhura imitima y'abera ni usenga ni usoma ijambo ry'Imana ni uzuririmba niwe nuriya uyu nawe aho abize ntibwira ngo yarapfuye udasenze gusabuke azama kuzamuka n'izindi n'abandi badayimoni azamaguruka murakoze cyane wogejwe na Yesu atunda nijwe araho ya akijama mbega imyambaro iyo twejejwe iyo tubwiye Imana intege zacu haleluya mareke mbabwire bavukanye umukristo yifuza kuzabona Imana ni umukristo yihana apana iyo bavuze ngo icyaha uzukora wamutaha warakaye ukarya gahungu nako sinzi ngene kabaye ntako nabaye mfise ubwenge bwose amaraso ya Yesu yoge abanduye duimite nimukeregwe ariko munyaro haleluya umugabo wanditse ino ndirimbo yitwa George yari umudokiteri ngo bari baramubwiye ubutumwa bwiza aranga gukizwa umunsi umwe ngo ariko aragira operation nkabona umuntu wawuvirana imbere yiwe arabaza ngo suriye ntinde aravuga ngo ni Yesu umwana w'Imana ni kubera iki ngo ni kubera wewe ngo arapfukama arabwira ngo umwami Yesu ndakwakiriye yandika ino ndirimbo mu bitaro byiwe mbere yuko n'abaforoma n'abazamu n'abajya bazakoropa mbere yuko batangira bazabarimba ngo maraso Yesu wogejwe na Yesu araho mani himbazwe haleluya pidere mu gitondo baste ngiye kurangiza wawa Imana shimwiye kurangiza uyangane saa sita zageze mudamutinda hano basigaye baca ku mazi saa saba barabihinduye museye mugenda saa sita mugasiga ubutumwa mwashikiriya mukabarinda iriya ku ikarisa rikuru basigaye bakereza nabo kurangiza jiri Peruse kugenda nanje wawo nkondirwa ngiye guca ku mazi batangira saa 8 urumva wewe ubutumwa tukabuta ngo bagiye guca ku mazi batangira saa 8 bari muri kiliziya muza mwitonda hangaha mwitonde Semeni amen haleluya pastor mureke ico aho dutinda niho hadusa aho dutinda mama Renilda niho hadusa ntabwo nshobora guheza abantu ndafite sinshobora kugabura ico ndafite oya nzagabura ico mfite sinshobora kugabura ico umuntu wese agabura ico afise niba uratindanye n'abantu uzoba umuntu uzovuga iby'abantu ariko nutindana na Kristo Rusi yabwiye nyina bukwe aramubwiye amabukwe tunyinginge gusubirayo Oropa yagiye ariko njewe hari zo ndagusaba aho uzogwa niho nzogwa wabaye guteru aho nzorara niho nzorara Imana yawe nizo Imana yawe mureke babwire Imana zimo wabo mama ngo zari Imana banura imvura iguye mwimvura yakeze ngo bakagenda bakabika mama mubakanika Imana zimo wabo bakaza bazanika imvura bakazana bagahuha Imana zimo wabo nizo guhuha kweli Imana zimo wabo
imana z'iwabo ngo bakaza bahuha bakaza bazihuha ngo zagiye mu mukungugu imana z'iwabo ariko rusa abwira nyirabukwe nawe narakwitegereje nakaza nkureba uri kumwe n'umugabo wawe Elimeleki nakaza ndabukunda muri ko mujya musingiza imana mukavuga ngo wa mana we urakwiriye guhimbazwa ni wowe waturemye wa mana we dusanga neza imana ziwacu ziriya sizo imana yawe nizo imana yawe aho uzowe rusagenda mu gihugu atazi ikiwe cy'abantu kubera ngo rero abonye imana muri no wewe abantu bakubona mu iki kabisa bakubona mu imana abantu bazakubona mu ageze Betelehemu Bowazi ari ijambo ryiza yamubwiye yaramubwiye ngo rusi we ngo wagize neza ngo guhungira munsi y'amababa y'Imana ya Isiraheli ngo wagize neza guhungira munsi y'amababa y'Imana ya Isiraheli mureke duhungire munsi y'amababa y'Imana ndangije ndababwira gutya ko turaja mu ijuru mugiye guca bizera abatindanye na Yesu tewe nasomye igitabo cy'ibyahishuwe mu gitondo ngo itorero gisarudi ngo hariyo abantu babakeya muri sarudi ngo batanduje amazina yabo bakeya ngo bisarudi ngo abo ngo birakwiye kuzambikwa tuzambikwa makamba y'izahabu n'ingofero zitabyeho inyenyeri tuzavuza inanga tuvuze n'imbu nasomye igitaramo Pastor Sengiyu Jean-Pierre ngo tuzomara imyaka 1000 turi mu gitaramo tutarashikaga mu ijuru wazumvishije tutarashika mu myaka 1000 ariyo ngo bazorimba ikorali zitatu gusa korali zitatu hazorimba ikorali y'abamose iriya bariyo mu isezerano rya kera ngo ni korali y'abamarayika na Yesu kondikiteri mukuru ngo natwe abizera bamaze tuzoririmba ngo imbere y'umwami wacu tuzaba twegamiranye na Yesu atuze urustiju ati ngaba haleluya niko mbere yuko mbandanya wewe wahimbye no ndirimbo ubushize nagwaye ifanta yo kwa Methode urabyibuka ndakongera iyindi ko umuntu azahimba tureke kumweza nakara kashiko kwa Methode kabisa kisuguka bzunguka hazabaho umusuruti yindi igitondo utirindizo haleluya muri abakira kiranuti tuzo tuzaba atuze nguruti ati ngabo iyi niyo ntama bazeri azobariko atwereka Yesu azobariko atwereka n'abamarayika atwereka abamose atwereka abamiriyamu we azobavuga ngo ndore ngaba banapfiriye kera dore ngaba ngo atuzengurutse mu ijuru we ijuru ryabera we holo pridele koti kirima holo pridele abazaja muri ico gihugu bazababa bayimyenda abikiwe ambagi umusumwe haleluya tagushidika mwijuri wacu mwijuru hari umuneze ntanumubabaro umusumwe holololo pridele kosik haleluya ndagushidikanya mwijuru hari umune ntanumubabaro niringiriye we haleluya sifa kwa Yesu Masiya ivyo dukora byose tutariko turategura iherezo ryacu turubusa tegura iherezo ryawe utegura iherezo ryawe tuzi iminsi usigaje amaniversere turi mveta iminsi yose ariko tituzi umunsi dusigaje Paulo yabwiye abakorinto
ngo naho uyu mubiri wacu uri kurabora ngo ariko umuntu wacu w'imbere hariya umuntu wacu w'imbere ngo azaguma ahinduka uko bukeye azaguma ahinduka. Yewe twakubwira ngo reka ngo yaye ngo murakabya tukabyiki here bizonzoga ibe kukaboregwe hari ubwo busambanyi. Umwami wacu Yesu ari kwirembo ari kwirembo nuko araje Yesu araje andageze kwirembo nuko Yesu mwana w'Imana ari hafi kuza, arashobora guteba kuri none, ariko wowe ejo ukarangiza, uzorangiza uri uhagaze. Haleluya. Ibye rekana kuza kwe biriho yimutakubo. Haleluya. Kwirembo tout le prix de la constitution. Haleluya. Hari umunsi bizahagarara ibyawe, hari umunsi utazogihumeka, hari umunsi ibyawe bizahagarara. Lazaro na Nyamutunzi babaye mu gisagara ari babiri. Lazaro na Nyamutunzi akamubwira ngo mpeza kuzwa kurya mu bukene bwinshi. Nyamutunzi akamusuzura vaho, akamubwira nabi. Umunsi umwe Lazaro bwa bukene ngo arapfa, ariko ngo apfana Imana mu mutima wiwe. Nta bukene buzogukura ku Mana ngo uje gusambana ngo bagweze amafaranga ngo uzobone icyo urihinzo, bazokwirukane uje gupanga muri irari, ariko uzoje mu ijuru. Izo zo muri irari bazayipanga 10,000. None uzoza gusambana rero ngo niba gupanga inzu uyihebe uje muri irari, ariko azosanga umugeni yiteguye. Nta kintu na kimwe wobwira Imana. Lazaro ngo apfuye, ariko apfana Imana. Ngo mareka baramurengeza ngo neza no mu gituza cya Abrahamu ngo yamahinduka, ariko abirabura ukusa kose wewe ukomera uwe mugakiza gusa tuzahinduka. Tuzasana Yesu mwana w'Imana, tuzasana Yesu ukazobasa niko nanjye nzobana. Cyakigabo Nyamutunzi gabo ya mafaranga ntiyakibuza gupfa. Yaragaragaje ngo asunika amafaranga birananirana, urufura muhingana ngo ageziriye epfo. Ikintu cyatangaje ngo yararangije, nzizamenye ko bazabarangizanya ntawamenye, ariko mu gitabo cyaro karavuga ngo yaramurangije. Aravuga ngo sebura uwo ninde? Ngo si Lazaro. Aravuga ngo ni wowe uhindutse gutyo. Haho yewe mubwire basa abe nkumpa umutonyi w'amazi. Niyo ari gusaba ibase karasaba umutonyi ngo biragenda gute? Umutonyi w'amazi. Murazi cyabaye aramubwira ngo aho muri natwe hari intambwe ndende, ariko Nyamutunzi ngo asubiza agati inyuma. Aramubwira basi reka ngusabe service, basi mwohereze Lazaro iri ya ruguru. Size bene mama batanu abo tuvukana aba ivyo mbasizemo takaburisherezo bazosanga hano. Ivyo mbasizemo bene mama amakuru ivyo bariko bariruka mu makarite aho ruguru nta handi naho. Kandi iriyevo mu gitabo cya Yeremiya haravuga ngo bazabisasira inyo ngo bamara bakaziyororosa, ariko bafite uburengeti kabisa. Yeme Jean Pierre ngo bazabaryama kunyo ngo izindi bakazirorosa amaze zikabahekenya. Ko turaje mu ijuru by'abizera, ubuzima bwose ubayemo ubeho utegereje Yesu mwana w'Imana. Tuzabona batubanjirije iyo. Haleluya. Iyo abo ni ba Stefano Jean Pierre, abo ni ba Filimon, abo ni ba Gayo,
bahagaze neza mu kibuga, bahagaze neza. Hariho abantu benshi b'iki gihe pasiteri yavuzeho bari mu gucurika ubutumwa ngo niba abantu babakunda ibyaha mwarabaheje kuba barigwa byarangiye he? Agakiza ni umunsi umwe, ariko ijuru ni ubuzima bwo kubandanya kwezwa. Tuzabona batubanjirije iyo, haleluya, iyo data wa twese, data wa se bakuru bako tubemeye mu ijuru tuzabonana, haleluya, iyo haleluya. Pawulo yavuze ubutumwa bwiza, ntabwo mfite isoni zo kukubwira ngo uve mu rugo rutari urwawe. Ntabwo mfite isoni, ntabwo mfite isoni zo kukubwira ngo ureke kwiruka inyuma y'abagabo batari abawe. Ntabwo mfite isoni zo guhamya Yesu mwana w'Imana. Ntabwo mfite isoni. Haleluya! Ntabwo mfite isoni, ntabwo mfite isoni. Abagabo bateye abagore babo, ntabwo mfite isoni zo kubabwira mugende abagore banyu ni beza, Imana yarabahaye zararangiye. Ntabwo guhindura, ntibaza bahindura bariya abantu ubashikanye mu nzu. Nta guhindura, zararangiye. Imana ibahezagire cyane. Tugiye gusenga. Umuntu wenyine wisuzume umutima wawe, ubuzima bwawe bubake kuki. Pawulo yaravuze ngo umuntu wese ngo yisuzume, ngo arebe ngene wubatse ku yitanguriro. Ni yitanguriro wubatse ko. Ngo bamwe bubatse ku ibishakashaka, abandi ngo bubatse ku mabuye y'igiciro. Bamwe bubatse ku mabuye y'igiciro. Tunamuke amaso yacu. Nimba hano mu by'ukuri muri amateraniro y'abizera hariho umuntu yumva atari bwakira umwami Yesu, this is your time. Uyu ni umunsi wawe, uyu ni umwanya wawe, uyu ni umwanya wawe. Ya myenda yaramariye, sinzi ko hariho umuntu hano atari bwakira umwami Yesu. Haguruka, uyu ni umwanya wawe, ntugusha akaryo. Ejo hawe ntuhazi, uyu ni umunsi wawe. Nimba mu by'ukuri muri amateraniro y'abizera hariho umuntu atarakira umwami Yesu, uyu ni umwanya wawe. Haguruka uheze ubugingo bwawe Yesu, haguruka uheze ubuzima bwawe Yesu. Twese turakishijwe, ariko urashobora kuba waragendere mu ndege nkeya z'umubiri. Ndagusavye uhaguruka ubwira Imana izo ndege zawe. Imana yacu yiteguye kukubabarira. Mbesigo igota n'ubu haracyariho nihane, uwamba biwe mubonye mbese na rungama. Nimba wumva mu by'ukuri hari ikintu ku mutima wawe kiriko kirakwagiriza, haguruka dusengane kuri uyu munsi wa none. Murakoze cyane bene data, Imana ibahezagire. Murakoze cyane, Imana ibahezagire. Murakoze, Imana ibahezagire. Murakoze, Imana ibahezagire. Uyu munsi mutangira urugendo rwanyu rushasha. Uyu munsi mubwira Imana, Imana ibababarire. Imana ni umunyembabazi. Kanguka vuba witinda, umukiza ataravayo agutegeye amaboko ngo agukize kurimbuka. Arakijesha amaraso igorigota ubu, genda umwe kubita imbere, vuga yuko wamuba. Bwira Imana umutima wawe mu ijwi ryoroheje, kavuba witinda, umukiza ataravayo agutegeye amaboko
ngo agukize kurimbuka. Data, mu izina rya Yesu, uri umunyembabazi nyinshi, uri umunyembabazi nyinshi Imana, uri umunyembabazi nyinshi Imana. Aba bahagurutse n'abatahagurutse bariko babwira Imana indenge zabo Mana, nutubabarire wa Mana we. Haleluya, nutubabarire wa Mana we. Imbabazi zawe, amaraso yawe Mana, turifuza gusana imigenderanire yacu nawe, turifuza ngo ubuzima bwacu buhindure wa Mana we. Ora sili predeleko, abana b'Imana bezesha amaraso yawe Mana, ubuntu bwawe bapfuke imbaraga zawe, amaraso yawe wa Mana we, amaraso yawe wa Mana we. Haleluya, amaraso yawe wa Mana. Haleluya Mana yaje, haleluya Mana yaje, Mana w'Imana. Sifa ni zako mtakatifu Mana milele daima. Haleluya, haleluya, haleluya. Tubabarire twezesha amaraso yawe Mana, mu izina rya Yesu Mwana w'Imana. Amen. Reka sabe